Centar za odgoj i obrazovanje Luk Bregana posebna je odgojna ustanova u kojoj živi i uči 150 štićenika. Što je najvažnije, momci vole raditi, naročito od kad je na čelu centra njihov ravnatelj Boro Kljajić. Tako je i u vrtu, pa je prošle godine posađeno 500 stabala jabuka i 300 stabala krušaka. Imaju veliki povrtnjak, staklenik i uživaju u plodovima svojega rada. Čestitamo na nagradi. Kapele Svete Ane u Samoborskom divnom kraju.